Ako je išta primjereno ovom našem serijalu Zemlja Dide Mog, onda je to sigurno Etnoland Dalmati, tematski park u Pakovu selu koji je njegov vlasnik Joško Lokas posvetio svom djedu i pradjedu, dalmatinskoj baštini i starinskom načinu života, a odnedavno i uz primjenu moderne tehnologije. Joško je bio među prvim mladim ljudima koji su došli iz inozemstva u svoj zavičaj i napravili dobru priču za cijelu lokalnu zajednicu. Vaše selo je cijelo od kamena. Zidovi, kuće. Davno je to bilo, znači sada prije više od 20 godina. Ima sam životni put roditelja mojih koji su svojedobno otišli u Njemačku. Ja sam tamo rođen. Zahvalan sam za sve ono što sam tamo naučio i što sam smio sve proživjeti, pogotovo naučiti, ali sad prije 20 godina reka hvala na svemu što sam tamo uživao i došao na zemlju dida moga. Vizija je bila točno ovo gdje se sada nalazimo. Znači, ja sam se vratio sa ciljem točno onaj život dida moga koji je onda još bio živ i koji je bio poseban čovjek. I ja sam htio ljudima, gostima, onima koji dolaze u naš kraj pokazati kako je taj život dida moga. I u tu svrhu smo više od 20 godina napravili ovo etno selo, Etnoland. I to je bio početak priče onda, da. Trudili smo se i sa godinama, kao prvo smo uzeli one sve predmete što smo imali još u našoj obitelji. Ali naravno nijedna obitelj nije imala sve predmete koje su postojali. Pa smo primali, pa su nam ljudi donosili svoje neke predmete jer su prepoznali da će se kod nas očuvati. To je bilo ono, evo ja ću i baciti, kod mene nema šta, nek stoju kod tebe. Neke posebne predmete smo i kupili. I sve to skupa je rezultiralo u tome da smo napravili jednu jako kompletnu zbirku. A ta zbirka je od 2016. godine već zaštićena kao pokretno materijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Na to smo jako ponosni jer imamo jednu jako kompletnu zbirku Dalmatinske Zagore iz predmeta kako se je živjelo do prije elektrifikacije. Mi to danas zovemo popularno autentično, ali to su one stvari što su ljudi imali doma, što su i koristili, od čega su živjeli, od čega su stvarali. Znači, onaj život kakav je bio, napominjem prije nego što je došla struja, jer struja je uveliko promijenila život. Struja i cesta kad su došli. Moj did 1930. to je jedna doba, te ljude još znamo, ti ljudi su još bili živi za našeg života, proveli smo vrijeme, slušali smo njihove priče. To je ono što mi svi, to je ono što mi znamo. I taj život nam je još poznat. Imamo i predmeta iz tog života, to je upravo to što mi gori izlažemo. To je iz perioda života moga dida. A ona generacija ispred njega, to je moj pradid, iz tog vremena imamo jako malo predmeta, iz tog vremena imamo jako malo priča. Tu je jako malo materijalnog ostale su priče. I onda smo mi život od mog pradjeda, koji ima jedan poseban život, ali je opet njegov život bio život tipičnog Dalmatinca u ono vrijeme. Tipičnog čovjeka iz našeg podneblja. I taj njegov život smo stavili sada u jednu multimedijalnu priču i pričamo život Dalmatinca, Hrvata, Evropljanina na kraju krajeva na primjeru mog pradida. To je njegova priča, a to je priča mnogih naših pradjeda. Prema svojoj ljubavi koju u tom trenutku, znate kako je to išlo, znači prije nego što je otisnija se, on je svojedobno išao u Ameriku, ali ta čežnja za domom, za domovinom, ali i čežnja za ljubavi svog života, ona nikad nije prestala. Moj pradide je stvarno otišao u Ameriku i vratio se iz Amerike. I bez tog njegovog čina da se on vratija, ja danas ne bi bija tu, moja dica danas ne bi bili tu, Etnoland ne bi bija tu, ja danas ne bi bija u priča. Znači, danas bi možda živio u Ohaju, u Majemiju ili danas je igra u Filadelfiji. Znači, taj njegov čin je direktno utjecao na moj život i na ono što danas možemo prikazati, ali opet se ja vraćam na to. To što je moj dida napravio, to su puno naših djedova napravili. Puno njih je otišlo, nekoliko njih
se i vratilo i to su priče naših pradjedova koje moramo pričati. Otac od supruge je iz Dalmacije, znači ona je po ocu Dalmatinka, a po majci je Zagorka. Znači spoj dvije prekrasne regije Hrvatske. Njena ljubav prema ovom kraju i prema ovim pričama da je to već došlo iz njezine obitelji koji isto to toliko gaji. Ima nas, ali tu ima i naših vrijednih radnika koji su uz nas učili, koji su uz nas stasali i sad i oni već tu našu priču pričaju dalje. To je jedna stvar, ali osim toga da ja želim gostima priuštiti doživljaj. Idemo i jedan korak dalje. Mnogo naših gostiju koji su pogledali priču mog pradida u onom posebnom formatu, u 360 stupnjeva multimedijalnoj dvorani, ne samo da su doživjeli, nego su izašli van sa dubokim osjećajem i ponosa, i sjećanja, i razmišljanja. Ne samo da su doživjeli, nego tu sada dolazi i do razmišljanja o vlastitoj obitelji. Tu sada dolazi do tome da ljudi pričaju o svojim predsima, o svojim životima. Znači, to ide toliko duboko da ljudi sada svoju priču prepričavaju onima koji su došli s njima, ni svoje dici i unučadi. I to je upravo ono što želimo, da ljudi svoju priču, ne samo našu, nego svoju priču da prinosu dalje, da mi budemo ponosni na naše pretke i na naše djedove i bake bez kojih mi danas ne bi bili tu.